Tu fiček bil neki navezan, šta li, neki auto je bilo na sredini. Ali bili su tu i oni ježevi. Ježevi i eksploziv. Ježevi i eksploziv je bio. Eksploziv dolje, ali ovo je sad Ali Bučica tu. Da, iza Slatine. Tek sa Pokupskog se vidi jedan dio, samo Da, par kuća, a Bučica je naslonjena na Padom Viduševca Bože Budimir poziva i vele da formiram 10-ak ljudi. Da odemo u izviđenje u Bučicu, kako je tamo stanje. Pošto je most bio minirani, ovim neki domaći čovjek s čamcom nas je tu prevezo. I mi po tim brdima probijemo se gore do sela, taman je dolazio tenk u selo i kuću po kuću su palili, rušili, rokali, čistili. I domaći čovjek nas zgiba. Pošto zna teren. I mi čujemo ovdje sa lijeve strane počne granatirat, ne znamo šta se događa, a Bože je rekao ako krenu ovdje na ovaj most, most se diže u zrak. Čovjek nam je s čamcom mošao, rekao budemo plivali jebote. Onda mi je opalili prema tenku i povukli smo se nazad. Tu dolje, ali nije bilo djelovanje, nisu ni, ja mislim, ni pokušavali doći na most. A ko se sjeća kako se zove ovo neko malo naselje od Pokupskog lijevo? Augustanovac? Augustanovac, ili vikend naselje. Da. To je prema Augustanovac, ali ima neko. Vikend naselje ti je i s ove strane, vidite to Ne, ima 10 vikenda. ovdje, zato Da, ima dole vikendica što Ali je bilo. imaš vikend naselje u Pokupskom. Evo, Ali imaš tu i u skupu tu dole. moja satnja je ovdje bila i tu smo kao osiguravali most i ljudi koji su se izvlačili iz Viduševca. Na ovom mostu smo ja i Naglas probavali one bombe koje se udaraju i trebaju zasićat. Naglas je udario, to je se svinilo skroz i baci ništa. Znaš šta je bilo? Uopće se ne udara nego se izvlači. To ti je trater bio. Ovi nama rekli, veli to udaraš i dok počnem da se baci. Mi udaramo, ma kakvi ništa. Znaš zašto? Jer je onuda postoji mogućnost gaza rijeke Kupe i danas iza zavoja desno imate tamo... Gore gdje smo se kupali. Da. Od Augustanovca, praktično Da, prema da. Augustanovcu To je gaz. imaš gaz rijeke, Da, to su da. nacrtani na Mi zemlji. smo se kupali tu. Ja znam zašto Mile ovoga. Čim su nas povukli u to naselje, dobili prvi topli obrok, odmah nas je Ber poklopio. Babić, Slavko su ranjeni i 2 domobrana poginuli. I još je bilo par ranjenih domobrana. Da, ver. Čim su nas Tamo u tom naselju. tu na brijeg, Da. to je sad On je negdje tu s Bučica, dosta bravo. kod je tamo. Evo uglavnom, prva crta bojišnica je bila jedna te kuće tu. 4 godine. Da. Vrce, to su ove kuće, to je bio napad na 26.6. Glina, da. Da, 26.6. Ostatak bojne koja je dio bojne bio na Ljubu, ostatak što je ostao u Trsteniku i zapovjedništvo brigade, dobili smo uzbunu i došli smo u školu Pokupsku. I od tome su nas rasporedili tu da držimo položaj u skupu i da nikome ne damo prelaz nikakvim vozilima preko mosta prema gori. I znam da smo tu bili 2 dana, komaraca je bilo milijone, kako su, nikad nismo više dobili komaraca, uboda po tu. A to su neki čudni, veliki komarci. Poznat. Tu je rijeka, da. Kroz odjeću te oni grize. To su bili iz Srbije uveženi M91. I kažem, mi ne znamo uopće kako je vamo struktura stanovništva, niko nam ne govori ništa. Zapovjedništvo brigade je gore ostalo u školi i tu kažem 2-3 dana. Kad drugi dan uvečer oko 8-9 sati neka pucava tamo nami lijevo od nas čuje se daleko. Nije daleko, tu je tu blizu, ali to puca rafalno jedno 10 minuta. I ne znam šta je, mi očekivamo, ovdje je neko da će doći, ali tamo se čuje u pozadini. A tu ludi, oni naši, oni Austrijanci, ona skupina, ludi Novak i kompanija. Tamo su, ko zna gdje su bili, tamo su neki bili dođali. I nešto su oni vidjeli, nešto i počeli pucati. Sreća što nikoga nisu ubilo od civilnog stanovništva u to Tamo vrijeme. samo naši mogu biti, eventualno u Buni, Vojar. Da. Jedno što Pa je ne, iza a to leđa, je da. tu bilo Aha, gore, to je 20 bliže. km udalje, tamo iza škole, ne znam gdje je Bože, gdje je bili još ti položaj. I kada nam je panika tu, ne znam šta se događa. Čuješ tamo pucaju.